Fundación Caminantes Sin Frontera Karamdi Anyencha Punkak Saret Kutnyamistas An Proyecto Pichpara Cuidagin Suashpa Puebla Wagin Awasune Uzi Engalchinakmatkin Ane Mazangalmini Ecuador das Yeli Punakwan Kalparusba Kara Ambara Kalpa An Watpuray Ya Purpuria Kuingwa Kuyapiktam Kara Katsawanpuray Punakuiraru Katnawaisna Kawimdi An Proyecto Pichpara Cuidagin Suashpa Puebla Wagin Ane Samdi Fundación Caminantes Sin Frontera Wanmakmat Federación de Centros de Aguar del Ecuador Gaza que Waindu Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos CPF Cara Fundación Futuro Latinoamericano An video ne saptui procesurus Quinda Gitaisba Coordina Gitaisba Acuerdo Gitaisba Cara Kahta Comunidad Kin Saraiba Anwat Proyecto An 10 septiembre Pendet 2025 ras Saaji Maza Anyencha Wanmakmu Katsa Consejo Fekairas José Nastacuas Kara Pañacual Kalgim Dusgasa An Wanmaktane Giaji Anna Chigis Kishiamdu An Proyecto Kara Sana Mishanapna Awasugin Wanmakta Ginya Quinda Giaji Napa Nabasua Wamal Sana Batallerdus Wanmakit Sana Bamasayel Kamu Kainamis na comunidades Kara Waina Mamas instituciones Ane Andu y más acuerdo Kara Anegin Windagimdu Kara Samdu programa Wanmakit An 14 de septiembre ne Saaji Maza Wanmakmu Fekaigin Ibarragin Ane Antendagin Indui Kara Andui Milla Saret Milla Kalgimdu An Proyecto Quinda Giaji Millis Awakwiragin Millakam Dara Wakwindagin Paspit Awapit Kara Wishapit Kara Fekaene Katsamigay Awasugin Ane aproba Giaji Napanaba An Proyecto Su Awarus Bagin Kara Kalgin Quindagit Comunidad Tuza 18 Kara 20 de septiembre ne Comunidad Babosugin Saaji Firma Giaji Mazapunke Fundación Caminantes Sin Frontera Kara Federación de Centros Aguar del Ecuador Pichpara Cuiragine Maza Proyecto Chi Ane Mazami Kamna Parihu Wat Paramdu Kara An Watpuran Aistashko Payagitawa Quindagimdo Agua Comunidad Tuscasane Quinquaji Pañamin Murus Milla Cuiragim Kara Guardia Indígena Rus Kayaji Cuiragim Kara Antendagin Awun Ganda An Wanmakmune An Watminin Nagiaji Kara Masaji Ijanaba Engalda Danyegichin Kara Wanmakmugine Katsarus Katsa Comunidades Guardia Indígena Kara Agua Comunidades Kahaji An Kalgin Maza Firmane Subchi Compromisurus Técnicurus Pieldus Kara Comunidades Masanaba An Proyecto An Wanmakmugine Anaji Kara Pusniñaji Wanawarus Gasa An Proyecto Paraji Chigis Watkuiragine Kalpa Kashiam Duruza Kara Antendaginina Awaruza Pundu Videorus An Paspik para An 30 Kara 31 Octubre ras Babosu Insaji Wanmakit Awakam Damdus Gasa Kuhmat Proyecturas CPF Maza Chish Paz Ita Paz An Wanmaktagine Anaji Videorus Aret Kamdamduza Programa Rus Pundu Radio ras Kara Medisashina Kwaitmaz Dugane Ane Saaji Kamdamdus ne Punanava Kuspakam Damdugin An Peshparusda Anengiruza Ashteshki Yamdi Wanmakta Awa Karasa Aji Maza Grupo Awa Kamdamdusba Punanava An Kainam Peshparusda Walduza Kara Comunidad An 10 Kara 12 de noviembre ras Comunidad Palmiragin Saaji Octavo Congreso Fekairas An Wanmakmugin Wanmakaji Paita Dirigenterus Katsarus Aguarus Ecuador das Quinda Giaji Kara Sapaji Cuiragi An Proyecto Suashparas Garantizagim do Watkianaba Aguarus Ba Derecho Kara Anaji Millesashina Maza Koitmazdugin Ane Watsalsam Bugin Anaji Angel Kamu Awakaina Mengaldas Comunidad Kin Ane Samdi Kamanaba Namanaba Kainamdus Puebla Wagin Cuiragianaba Engalda An Penkehne Kainamdi Aguarus Bane Septui Maza Proceso Quinda Gitaisba Kara Saptui Watpeñan Proyecto Kalsarusne Antendagiaji An Proyecturane Kara Nyenguñaji Mamas instituciones Katsarus Kara Agua Comunidades Wanmaktaisba Quinda Gitaisba Giaji An Proyectune Eginba Watmin Andu Kara An Watmin Ginba Kahaji Agua Kamdamdus Katsarus Kainam Comunidades Kara Guardia Indígena Giamdi An Kainam Yakanaba Paita Waruza
Fundación Caminantes Sin Fronteras kanane aucalne antenda calguin macpas au compromiso ne calguini wan makkit comunidad casa awarus casa cuidagimdu su aspara kara anwat kimdu au masara awagana.